kalbur boluptu. Ушундай уколдун дагы онуна чыдасаң, тез эле айыгып кетесиң. Же ары кетпей, же бери кетпей, Белекбай тең экөөңдү кыйнадым. Антип айтпачы апа, айыгып кетесиң. Мен алдабай эле чыгарадым. Мен баарын билем, менин дартым айыкпастан. Айыгасың эле. Кой кагылайын. Эмите мындай жашык болсоң кантип доктор болосуң? Мен жөн эле. Көзүм ачышып кетпейдиби? Мен элик милдетимди аткардым. Белекбай тең экөөңдү чоңойттум, билим бердим. Жаман адам болгон жоксуңар. Анан эмне дайым эле андайсыңар, мындайсыңар деп жемелейсиң? Эми силерди мындан да жакшы болсун дедим да. Апакем, сиз ар дайым күлүп турсаңыз, тез эле айыгып кетесиз. Ооба, оорудан сакаям деп каккыра берип, боорумду эзип албасам эле болду. Ой, кыздың өкөм тим эле эзилишип отурган экенсиңер. Сөзүңөрдү бөлүп койдум окшойт, Эч нерсе эмес. Бул күндө болчу сөздөр да, келиңиз төргөтүңүз. Ой, рахмат. Мен мындай эле чокоюп чечип отурмак белем. Силерге деген телеграмманы менин эшигиме кыстап кеттир. Телеграмма? Телеграмма. Ал не телеграмма экен, оку. Оку. Зейнеш, мен келе жатам. Онунда болом. 5-чи вагон Курман. Кайра окучу. Келе жатам. Онунда болом. 5-чи вагон Курман. Болушу мүмкүн эмес. Берчи мага. Курман деген ким, апа? Курман деген силердин атаңар. Менин атам мен 2 жашында шахтадан каза болбоду беле? Эмесе кайра тирилиптир. Эч нерсеге түшүнгөн жокмун. Мен түшүнөт деп турасың. Апаке, сен бир нерсе жашырып жатасың. Алда кагылайын май, эми эмнесин жашырайын. Кыскасы атаң экөөбүз мындан көп жыл мурун ажырашканбыз. Буга чейин кайда адашып жүргөнүн ким билсин. Ментип өзү келе жатыптыр. Менин атам тирүү экен. Ал келет. Байкеме кабар берейинби? Жок. Эмне кылышым керек? 1 сааттан кийин поезд келет. Белекбай экөөбүз тосуп алалы. Ал барбайт го. Мен жалгыз барайын. Кечигесиң балам. Түшүндүм. Апа, сен жалгыз. Коркпо жаным, мен жанында болом. Эже, тиги кызды кайра чакырыңыз. Азыр. Азат күн, Азат апам чакырып атат. О, апа. Сен аны кантип тааныйсың? Билбейм. Аянын өңү түзү кандай немели? Абдан келишимдүү. Жазы маңдай, чачы тармал сак окшош. Дайыма баш кийимсиз жүрөт. Андай болсо дароо эле табам. Ай, өңүң кубарып кетти. Доктор чакырайынбы я? Жок. Эч нерсе эмес. Жүрөгүм бир аз азыр калууна келет. Ай, сен турба. Менен алам. Алло? Таштап сал. Кимди таштап сал?
Мен de башкача ойлоп кетсемчи. Ай, деги эмне болуп жатат мындай? Түшүндүрчү. Баягы өмүр бою күткөн балдарымдын атасы келе жатыптыр. Деги эмне болуп ажырашып жүрөсүңөр? Баягы көп ажырашуулардын бири да. Биз баш кошкондо ага туулганы, билими да жок. Жалгыз бой жигит болчу. Балалуу болдук. Ал институтка кирди. Аларды багам деп фабрикада иштеп жүрдүк. Кээде катуу чарчаган күндөрү дагы бир аз чыда Зейнеш. Мен окуумду бүтөм. Анан сен экөөбүз курорттон курортко, суу самырдан көгөрөккө көчүп чоектойбуз деп койчу. Ал эми өзүңүз билесиз да. Аял кишиге эринин жылуу сөзү менен эркелеткен колдорунан башка жыргал барбы? Туура айтасың, Кагылайын. Андан башка жыргал жок да. Таң азандан туруп, тамак ашын даярдап ишке кетем. Акыры геолог деген дипломду алды. Анысын жууп той кылган күнү негедир үңкүйүп унчукпайт. Бир жериң ооруп турабы десем жок дейт. Анда эмне десем тамекисин ыргытып жиберип коноктор отурган бөлмөгө кирип кетти. Кызмат кордошту. Бирок мүнөзү өзгөргөн жок. Анда санда ичип келчү болду. Түн ортосунда туруп алып, үшкүрүнүп, бышкырынып тамеки тартат. Жүрөгүндө бир чоң дарт бар сыяктуу. Үңкүйөт эле, үңкүйөт. Эмне болгонун сурасам айтпайт. Акыры эки баламды алып, энемдикине кетип калдым. Эртеси жетип келиптир. Эмне болгонун сурасаң айтпайм дедим, барбайм дедим. Анда ал кечир мени, Зейнеш. Бирге окуган Соня деген кызды сүйүп калдым. Ансыз жашай албайм дейт. Мен ызаланып, аябай ыйладым. Себеби бүткүл жашоомду, турмушумду, ден соолугумду ошого жумшаган элем. Ал тургай бир нече жолу экзаменден кулап, ызаланып окубайм деген күндөрү мен болбой окуткам. А ти начальнигине барып, парта ордун айтпайсыңбы? Барганда мени сүйбөсө, кылган эмгегим үчүн сөлөкөт болуп жанында жүргөнүн кереги барбы? Койнунда мен жатсам, ал башка бирөөнү ойлоп турса, сүйбөсөң мага жалбырганыңды кой. Жолуң ачык дедим. Анда ал тиземди кучактап алып аябай ыйлады. Тургун деди апам жанына келип. Эки бирдей балаңды, эки аялды дайынсыз кыйнабай, өз турмушуңду өзүң чеч. Ал тургай сендей эки уулумду Гитлер өлтүрүп кеткенде дагы кайрат кылып ыйлаган эмесмин. Зейнешимдин көрөр күнү ичээр суусу али түгөн элек деди. Билбейм. Балким апам бул сөздөрдү айтпаса, баары башкача болот беле. Бирок ал тура калып, балдарын өпкүлөп алды дагы. Мага келип келиндей жүгүнүп туруп, рахмат Зейнеш, башыңа кыйынчылык түшсө кабар кыл деп чыгып кетти.
Эми мынтип өзгеле жатыптыр. Айдей жардам берип турдубу? 2-3 жолу акча салган. Мен анысын кайра өзүнө жөнөткөм. Sen daha көк экенсиңбир. Бул көптүк эмес. Намыс. Апам экөөбүздүн тапканыбыз 2 баланы багууга жетти. Кудайга шүгүр. Эл журт бар экен. Өкмөт жардам берип турду. Эми мынтип уулум институтту бүтүп жакында келиндүү болом. Кызым бойго жетип калды. Неберемди көрүп анан өлсөм арманым жок эле. Адей мындай ылайыктуу күйөө чыккан жокпу сага? Күйөө. Бакыттын баары эле күйөөдө экен. Канчалык ызалансам дагы. Тиги киши бир күнү чамаданды көтөрүп кирип келчүдөй болду. Ал адашты. Адашкан адам тирүү болсо акыры үйүн таап келет эмеспи? Бирок мезгил өтүп кеткенин байкабай калыптырмын. Эми мынтип катуу ооруга чалдыкканда гана билип отурам. Кагылайын. Мына мен 4 жолу турмушка чыктым. Экөөнү эсепке албаганда. Анткени алар менен 1 жыл, жарым жыл эле жашаганбыз. Экөөсү чекем жылыткан да жок. Аягына минтип, же баладан, же күйөөдөн жок. Ар кимдин балдарын багам. Уялбай да алардан 100 сомдон акча алам. Антпесем, зериккенде жинди болуп кетчү деймин. Мен эле ачам. А бирок жанагы немең болсун, босогоңду аттатпай туруп мен узатам. Мен аны көргүм келет эже. Сен андан дагы эле көңүлүң кала элекпи? Сизге ким керек? Саламатсыздарбы? Зейнеп ушул үйдө жашайбы? Же Зейнеш, сенсиңби? Мен тиги сүт коюп койбодум беле. Анын ташып кетти го. Келдикми? Келдим. Сөйлө. Аман эсенсиңби? Шүгүрчүлүк. Келип калыпсың. Сен ооруп жатат дегенди угуп келдим. Рахмат. Сен абдан өзгөрүпсүң. Мезгил дегениң адамга таш боор болот. Абын туура. Болса, министрге кат жаздым эле. Алдыңарбы? Жок. Ден соолугуң кандай? Начар. Турмушуң кандай? Турмушты жашап бүттүм го. Ойлобо. Ойлобоска арга барбы? Жок, Зейнеп. Андай болбойт. Эч качан андай болбойт.
Sen yaşaysın. Men adaştım. Жаңылдым. Tokoyda жүрген мастай көрінген бұта құрындым. Мансапқа, ақшаға да жетіп көп жүрдім. Içip de жүрдім. Түрмеге де түсе қойдым. Эми бардығын ұмытып, жаңа жашағым келеді. Қолымнан келсе, Зейнеш кешірме. Зейнеш, айтшы, bir нәрсе деші, қиналашы мені. Кет десең, балдарың келгенше көзден қайын болайын. Дағы тентейін. Қай жерде жүргенімді, қай жерге көмілгенімді білбей қаласың. Баса, мені балдарға өлген деп тұрсың. Мейлі. Балдарға тірі бармақ бойынша. Қиналашы құрбан. Менің де sen biraz geçeyip kaldım. Ben baldarından сұрадым. Зейнеш, senden başka, senin екі балаңдан başka бұл дүниеде менің ешкімім жоқ. Оларға жақшылап түсіндірсем, менімше мені ойлабастай. Апаке, саламатсыз. Мен аны тани албай қойдым. Peş derseniz, öz tabi. Jana, vagondun tepkisinde dursam, meni jörüp kirip ketken sen bilen? Men bolsam gerek. Anda, жақшылап tanışıp alalı. Kurman Mahmut'tur. Азатгүл Курмановна Мамутова. Азатгүл. İşlesemez. Biraz çok çırpıp geldi. Bana emez mi? Кейін düşünüyor attı. Мен азыр деле бардығын түшүнүп турам. Oy kızım. Anday mamle kızba mı? Ben bir beçer adamım. Günüyor moynumda çoğum. Kızım, keşirip koy. Sen apamda tartıp, ak жүрек, meyrimde bol. Андай болсун. Эмне үчүн? Сиз бизди, апамды. Ey kızım, Antvan'ı ayıtıp beni geyitmeçi. Emi, bağırdır başka çağırır. Kandayсың апаке? Biraz geçip kaldım. Начальник söyle emesmin be. Жұмысшыларыма чогулуш өткөрдүм. Байке, атабыз келди. Ал тирүү экен. Demek kelген eкен да. Belek, men geldim. Sen üstü başlı adamsın. Erkekler tereğin düşünüdü. Men silerdi geçirip geldim. Antkeni siler benim kanımdan, canımdan jaralgansыңар. Менин атам жок.
Emeği çalandı sener. Gezeksiledik. Halka. Yok. Bu dünyada men de esirde ешкім жақсы көрмейді. Апаңардың орып жатқанын ұғып, біраз жеңілдік болар екен деп келдім еле. Көрсе жаңалық. Зейнеш, айтшы, не қылай? Bilbeyim Kurman. Demek meni бұл үйде ешкім ата деп айтпайды екен. Düşünüktü. Demek koş Zeyneş. Koş Azatkül. Baykene salamaydık oğlan. Bayke, tiyi iş ketip kaldı. Apam iyi vardı. Ketсе kete берсін. Анчалық таш бор болбосоң oğlum. Өзүчү. Ал сага таш борлук кылбаса, сен бул ооруга чалдыкпайт болсуң. Азат экөөбүздү өз күчү менен бизди киши кылды. Биз үчүн жаш өмүрүңдү, ден соолугуңду сарп кылдың. Ошондо кайда жүрдү эле? Мен билем. Ал адам жаман киши. Эмне үчүн келген? Ерді қатын бірін-бірі түшінішпей, bağlaşпай ажырашып кетсе, балдарын алдында екеуінің тең дүниесі бірдей болады. Бәлкім менден де кеткендір, біз анда жаш елек. Эмне апа, чакырып келейин бе? Ахуалы начар көрмеді. Майып болып қалышы мүмкін. Менің күнім асқайды. Сілердің уайғарды жоқ дегенде ошол көрсін. Қатса да өзіңөрдің атаңар. Апа, сен аны кечиресиң бе? Айла бар ба? Болуптур. Сиз үчүн чакырып келем. Тиіне, жашы сүріп кетіп барады. Ата! Ата!
Eşim meni kaldırıp özüme dünya gözley bastıraverdi. Sen turmuştu tereň düşüngen asıl canım. Kişi var. Men akmak. Öz turmuşumda özüm buzup yüğülüp baktımdı. Şurada geriye açtım. Men kimge vakit berim? Hiç kimge. Men emne jakşylyk jasadım? Hiç nerse. Turmuşda emne kılıp jürdüm? İçtim, yedim, ayaldarda süydüm, ayaldarda jek gördüm. Ana men ne oldu? Karıdım, ardım, bağırdım olmuş. Ey, kança möngüler edip, kançası vakti. Zeynep sen baktılığı gettin. Anteni iki tırmaktayını döstürüp, arttına örünler kaltırıp gettin. Azat günün özünü tartıp, ak jürek, meyerimdi. Kalem oğlun, katurak, kara mürtöz. Men tasıp kaldım şurak bula. Mağa takır jürek jibiye koydum. Kelgenime 1 yıl oldu. Ali keçe süйлüşpeydi meni. Meyli. Emnesi olsa da baktırıp olsa oldu. Baldarımdın nesi olmuşum? Alo. Kim bul? Cuman? Hazır. Kızım, telefon var. Kim etti? Cuman? Kimle? Çıtaklaşıp kaldın hanım. Görgüm de geldi, ukkum da gelir. Alayım mı? Alayım mı? Oy cöneli. Bileyim. Men içkerim sağa jakpaydı. Bol tirik. Biroq özüm oylap görçü. Menin mından başka ne jirganim kaldı? Apaňar bolsa, men жаңыдан adam bolup başlaganda o düýne gözley bastıraberdi. Ey, Tanrı rastlı canım. Jakşı adam bilen atmak. Андай болsun. Эмне үчүн сиз? Ey kızım. Adam balası degen ayga jetse kündü de çöntögüme salıp alam.
деп тайрақтай тұрай ұйқаланып қаларымыз бе? Біле көңір біз кетірген қатаны қайталабай теңінер менен мақтыр болсаңар болды. Әмен сөлдіріп неберлерімді бақ қойнатып арағын сүт бұламын мұшырып тұрсам болды. Мен тұрмышқа шықтым. Не? Мені да бір күн балдар менен чыркыратып таштап кетсечи. Çok kızım. Андай болбойт да. Elin barımızga da birдей болбойт да. Эгерде силер bir-biрлерди сүйсөңөр, барктасаңар, андай жорукка барбайсыңар го дейм. Мен сүйүүгө ишенбей калдым. Ал китепте гана. Ал эми эч кимге ишенип болбойт. Бардыгы күнүмдүк көрүп окат. Kızım, бұл doğru емес. Men bilip turam, бұл ойлардың шығып жатқан жері. Меніңше бардық тескерісінше. Мен үйлілік бақытымды өзім бұзып, үйлілік жырғанымды шамал ұшырып жіберіп, арып, чачым жидіп, мұрдыма су жеткенде там тайып алдыңарға келгенім. Апалар, сілерді 15 жыл бойы бағып өстіріп, өмірін, денсаулығын сарптағаны бұл ақиқат шындық. Бұл деген өлбес өшпес сүйүү, бұл тұрмыштың тұрақтылығын анықтап тұрады. Атаңның көрі біз жас кезімізде мұны білбептірбіз. Апаң көз көп түсіне бербептірбіз. Тағдыр деген бізді айландырып тұрып, тұрмыш шындығына салбайды. Рахмат сізге. Сіз аябай жақсы айтасыз. Kızım. Alo? Cuma? Kızım ben bugün jekşembe емес. Dükkandan gül alıp apаңардың yanına biraz oturup geleyinç. Alo? Cuma? Sen beni geçirip koç. Men seni gece kapağılı oldum. Anken özüm dağı bir nerselerge tereң kapılып. İşenimdi getir başladım ele. Azır ele bir akılman kişi işenüge majbur. Ova, atam, baldarımda özüm bakandır. Жоқ, Cuma, bugün жолukпайм. Bugün har kimimiz özüzчө кыялданам. Sen bir deftер ыр жаз. Макул. Кош.
Байке, сіз қашан келіп қалдыңыз? Атама жолықтыңыз ба? Апамдың естелігіне гүл қойғаны кетті. Жолықтым. Атаң екеуің ынақ бола баштаған екенсіңдер. Байке, сіз ал кишине капалы барыңыз. Ал аябай жакшы адам. Тапқан екенсің жақсы адам. Апам кечирген соң, біз дагы кечиришибиз керек. Азатгүл, ал өмір бойы көпелектей бол. Ар кайсы гүлгө конуп жүрүп, канаты өлдүрөп, үзүлейин деп калганда, саламатсыңарбы? Мен силердин атаңар менен кирип келмедим. Эми биз эркелей турган энебизден айрылдык. Жок дегенде атабыз боло турсун. Аны тагдыр өзү алып келбеди. Тагдыр эмели өзү эле келди. Ал апамды сен экөөбүз сагынгандан келди деп турасың. Ал апамдын оорусу тургай, бар жогунда билчү эмес. Кокусунан менин сүрөтүмдү газетадан көрүп алып келген экен. Мына оку. Бул эмне? Атакеңдин каты. Эбак эле келген экен. Эмне үчүн айтпадың? Апамды капаланткым келбеди. Бирок сен ал кишини шахтадан каза тапкан деп билдирсиң. Ооруканада алкоголдөн дарыланды. Бирок эч кандай жылыш жок. Айгайын деген ниетим деле жок эле. Анткени жападан жалгыз, каранаар, карманаар эч кимим жок эле. Бирок эртең менен газетадан сүрөтүмдү көрүп калдым. Мыкты, эр азамат болупсуң. Акыбалым өтө начар. Апаң али бар болсо айт. Мени бул жерден алып кеткиле. Өлсөм бир уч топураңарды аябагыла. Анткени мен силердин өз атаңармын. Мен апам оорулуу. Сизди эч качан кабыл албайт. Анча-мынча акча салып жиберген. Аналар менен жетип келген турат. Андай эле бизди сагынып кетсе, мурда бизге жардам керек болгондо кайда жүрдү эле? Эми мынтип колдо бир нерсе бар болгондо жердин астынан сорок этип чыга калды. Эми өз атабызды көчкө таштайлы. Кааласаң сен аны менен жаша. Мен кетем. Мени таштап кетесиң. Атаң бар да. Бирок ал сен эмес да. Мен керек болсом, мени менен кет. Биз кетсек ал кайра ичи болот. Анан майып болуп калышы мүмкүн. Биз аны аяшыбыз керек. Азатгүл, ал бизди аяды эле. Белек, мен талаада калганман. Келгеним жок. Азыр Кудайга шүгүр. Турмуш башка. Мен анча-мынча болса да өкмөткө кызмат кылдым. Талага таштабайт. Элге өкмөткө кызмат кылуу ар бирибиздин милдетибиз. Ал үчүн акча алып жаткан соң өзүбүздүн жаныбызды багабыз. Ал эми адамдык сапатыбыз үчүн акча албаган соң адамгерчиликтин кажети жок деп ойлосоңуз керек. Оğlum, kızım, siler. Мага андай сөзөн учурайт. Эбак эле менин атам жок деп өзүмдү ишендирип койгон. Эсиңиздеби? Атаке мени таштабады. Артыңыздан бакырып чуркаганымда. Ошондо
Ташқа жығылып, тіземден қан шорғалап жатқанын көрсеңіз да бұрылбай, таксini қатты айдатып қашқаныңызды. Сіз мұны ұмытып қойсаңыз, мен ойыман ешқашан кетпейді. Demek senin bu uyda gereğin yok. Uyden yok ol degenin rahmat oğlum. Taş boğur ekensin. Ата, байке. Жоқ, андай емес. Жашай беріңіз. Сізді бұл үйден ешкім қуалабайды. Біз су ішсек су ішіп, май жесек май жейсіз. Сізді бағуға екеуіміздің құдіреті жетеді. Бирок сізді ата деп айтуға тілім бармайды. Байке. Men sen baktırgандай gayrı çemesin. Азыр эле баары жакшы болбоду. Özündesin bakmalı kudretin yeter. Ey kızım. İsterseniz. Erkeklerin darınsı şunda tereğin boladı. Bilekti men çürüp duram. Eğer bilektin ordu'nda men bolsam, men de şunu söylemem. Anken al. Atasın baytkan. Bırak. Silerdi mendey bul dünyada hiç kim jakşı görmeydi. Eğer de gereğim tiyse gelip olup gidersiniz. Ha. Eğer günüm bütüp suum tükense söğümde panan cennet gelip koyma. Ormak koymadık. Bu dünyada çok olmasak da arka dünyada çok olur. Kızım Zeynep'in suretini ala getireyim. Ben de olsun.